hari mu nama y'abaminisitiri b'amareta hamwe n'ab'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 10 byatowe n'umuryango nyafurika kugira ngo bifate imyanzuro izaba y'umuryango wose kuzashikiriza umuryango w'abibumbye basaba ivugururwa mu kanama k'uwo muryango gashinzwe umutekano ku isi. Iyo myanzuro ikubiyemo ibyifuzo bya Afurika by'ukunta ku kanama kazwi nka UN Security Council kavugururwa kugira ngo n'ibihugu bya Afurika bikagiremo intumwa zihoraho ndetse n'izindi ntumwa mu mashami yose y'uwo muryango. Umuhuzabikorwa w'iri tsinda ry'ibihugu 10 ari nawe perezida wa Sierra Leone yarahagarariwe muri iyi nama na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ico gihugu David John Francis, akaba yavuze bimwe mu byifuzo by'umuryango nyafurika. Africa is simply demanding and requesting for 2 seats in the permanent category of the United Nations. Ati Afurika irashaka kandi irasaba ko yahabwa imyanya 2 ihoraho mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano, kongerwa indi myanya 2 kuyo twari dusanzwe dufite, kandi tukagira uburenganzira bwose nk'ubw'ibindi bihugu bigize ako kanama burimo n'ubwo gufata imyanzuro. Nk'uko twese tubizi, imiterere y'ako kanama ubu ngubu iri mu nyungu za kera z'ibihugu bikagize. Perezida Museveni ashimangirije ijambo ry'uwo minisitiri yavuze ko Afurika yose igomba kugira ijwi rimwe mu kwishyuza no gusaba uburenganzira bwayo kugira ngo akarengane kagiriwe Afurika gaturutse ku mateka mabi y'isi arimo ubukoroni gashire. Ati ayo mateka mabi aracyabangamiye Afurika n'aya magingo kandi Afurika irabirushe. The UN Security Council should have been and must be reformed. Ati ako kanama ka ONU gashinzwe umutekano kagomba kuba karavuguruwe kandi gakwiye kuvugururwa. Ibisuku bikora kubera ubuntu n'uburenganzira bwa buri muntu wese utuye kuri iyi si. Mu ntambara zose z'isi abanyafurika basaga miliyoni 3 hamwe n'abanyaziya cyane cyane abahinde barenga kuri miliyoni 6 bakoreshejwe muri izo ntambara zitari izabo, ariko nta muntu wigeze atekereza ko nabo bashobora kugira uruhari mu gufata ibyemezo mpuzamahanga. Ntabwo dushobora gukomeza guta igihe dusaba ngo duhabwe uburenganzira bwacu. Ubu dushaka kugira imyanya ihoraho muri ako kanama, ntabwo dushaka ibyo bo batugenera bakoresheje uburyo buriho bogamye. Ako kanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi kagizwe n'intumwa zihoraho z'ibihugu 5 bidasimburwa ari byo Amerika, Uburusiya, Ubufaransa, Ubwongereza hamwe n'Ubushinwa, nk'uko byashizweho mu masezerano y'uwo muryango yo mu 1945, ariko akaba ibihugu bitandukanye ku isi bivuga ko ako kanama gafata imyanzuro iri mu nyungu z'ibyo bihugu 5 byonyine. Aho ni naho Perezida Museveni watangizaga iyi nama y'abaminisitiri yavugiye ko ako kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi kagiye gafata imyanzuro irimo amakosa menshi cyane kubera inyungu z'ibihugu bikagize byateye imvururu z'urudacya ku mugabane wa Afurika. Kuri ayo makosa Museveni yibanze kuri 2. The murder of Patrice Lumumba in 1961 and the attack on Libya recently. How much chaos have these 2 mistakes caused? Icwa rya Patrice Lumumba mu 1961 hamwe no kugaba ibitero kuri Libya biherutse, utekereje neza ku mabi ayo makosa yombi amaze guteza Afurika ni menshi cyane. Imvuru zose mu karere ka Sahel zifite imizi mu bibazo Libya yagize imaze guterwa. Abanyafurika benshi bapfira mu nyanja baja mu Burayi. Benshi muri abo bakoreraga muri Libya ntabwo bajaga mu Burayi gushaka akazi. Bavuga ngo kubazwa ibyabaye, ninde uzabazwa uyu mubabaro wose uterwa n'aya makosa y'umuryango w'abibumbye? Ibi ni ibyaha ndenga kamere. Ubu ibibazo biri muri Niger, Chad, Burkina Faso, Nigeria n'ahandi byose bifitanye isano n'ikibazo cyabaye muri Libya. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize imvururu z'urudacya kuva Lumumba yishwe. Afurika iramutse igize imyanya ihoraho muri ako kanama ka ONU gashinzwe umutekano, aya makosa yose ntabwo yakongera kubaho. Perezida Museveni yashoje avuga ko Afurika ifite ingufu zidasanzwe iramutse yishize hamwe ari nta cyayihungabanya icyo ari cyo cyose ku isi. Iyi nama ibaye mbere y'inama isanzwe ya 35 y'abakuru b'ibihugu bya Afurika izasuzuma imyanzuro igiye gufatirwa hano Kampala. Ibihugu byose bya Afurika birasabwa gututirira ku mugozi umwe kuri izi mpamvu zikomeye kugira ngo Afurika izagirijwe ryumvikana mu muryango w'abibumbye, dore ko ubutumvikana hagati y'ibihugu bimwe na bimwe ngo bibangamira imigambi ihuriweho n'umuryango wose. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.